Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pravimo jabukovaču ili pitu s jabukama i to sa gotovim jufkama. Tako da će ovo definitivno biti jedan brzi recept za jednu finu tradicionalnu pitu. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu ovog videa, a svakako ćemo kroz sve sastojke proći kroz sami video. Na početku odmah pravim agdu od pola litra vode i 500 g šećera. Tu agdu kuham nekih 15 do 20 minuta i nakon toga ostavljam je da se dobro ohladi, zato što ću koristiti ohlađenu agdu i vruću pitu nakon što se ispeče. Sad pripremam nadjev, odnosno jabuke. Dakle, ogulila sam oko 1,5 kg jabuka i sada ih rendam. I isto tako pripremam premaz za listove, odnosno listove jufke i koristim 100 g maslaca i 50 ml ulja. Dakle, ovdje su gotove jabuke i u njih dodajem samo 2 kašike šećera jer su jabuke dovoljno slatke, a ovo je čisto da bih otpustile svoj sok koji ću malo ocijediti prije nego što budem jabuke stavljala na listove jufki. I po želji, a ja sam to uradila, dodala sam dakle u jabuke malo cimeta. Ukoliko ne volite cimet, možete ga izbjeći, ali mislim da su idealan spoj jabuke i cimet, bar po mom ukusu. Također ono što ću ja još uraditi je da ću dodati malo oraha kad budem redala jabuke i u orahe sam dodala 1 vanilin šećer. Ovdje sam nauljila tepsiju u koju ću redati rolnice. I nakon toga prelazim na redanje listova. Dakle, uzimam jedan list, premazujem ga sa maslacem i uljem. Možete samo ovako malo iz kašike, a možete i dodatno premazati sa ovom četkicom. Dodajem drugi list, preko njeg isto tako premazujem i nakon toga dodajem treći list. Na njeg opet isto premazujem maslac i ulje. Dakle, za jednu rolnu koristim 3 lista jufke i sad ih punim sa jabukama. Jabuke stavljam na dno i tako ću zamotati gore do kraja. Nakon što poredam jabuke, dodajem malo oraha u koje sam, kao što sam već rekla, stavila 1 vanilin šećer. Ovo je isto po želji. Možete i ovo izbjeći, dakle da budu samo jabuke. Sada to zarulam. I prebacujem u tepsiju, s tim da ću prije toga osjeći malo krajeve jer su mi oni svakako prazni, a i malo mi je duža ova rolna od tepsije, tako da sam ih ipak osjekla, iako naravno možete staviti i cijelu jufku i sve tu ispeći. Ovaj postupak se ponavlja dok ne iskoristite sve listove jufke. Vidjet ćemo na kraju, ali mislim da je meni ispalo oko 5 rolni. Evo ovdje vidim da mi je opet rolna preduga za moj tepsi, tako da sam je još skratila i evo sad je dakle taman. Možete izmjeriti širinu jufke i tepsiju koju ćete redati. Evo dakle ukupno je 5 rolni izašlo od moje jufke.
Prije nego što je stavim da se peče, siječem je na komade nožem. Također možete rulne sjeći na komade i prije nego što ih stavite u tepsiju, pa onda redati te male rolnice u tepsiju, ali meni je ovako jednostavnije, tako da sam ih poredala i tek onda sjekla nožem prije pečenja. Ono što mi je preostalo, maslaca i ulja, prelijem dakle sve odozgo preko pite nakon što sam izrezala pitu i onda pita može ići na pečenje. Pitu prvo pečem na 250 stepeni oko 10 do 15 minuta, a zatim još 20 minuta na 200 do 220 stepeni. Ovdje sam opet sve to fino premazala četkicom i tu je to, pita ide na pečenje. Evo je, pita je pečena. Fino je dobila boju. Dakle, vadim pitu iz rerne, vruću, i sad ću da koristim Agdu koja se potpuno ohladila. Ukoliko vam je pri ruci, u Agdu možete dodati i par kriški limuna. Ja nisam imala, pa sam koristila samo vodu i šećer. Također, ukoliko hoćete da vam jabuke ne promijene boju, možete koristiti limun, ali meni to ne smeta, tako da nisam koristila. Ovdje ću dakle iskoristiti svu Agdu i nakon toga, nakon što zalijem pitu, ostavit ću da se dobro ohladi prije nego što je isprobam. I tu je to od današnjeg recepta. Nadam se da vam se sviđa. Ukoliko budete probali recept, pišite mi u komentarima kako vam je ispala pita, da li vam se sviđa. Hvala vam na gledanju videa i pretplatite se na moj kanal Samrina kuhinja.